uyu mukino uyu mukino uyu mukino ndababwira ibintu nashimishijwemo n'ibintu bibiri gusa byonyine muri uno mukino. Otherwise uyu mukino nta kintu kiri serious cyawubayemo usibye ibyo bintu bibiri gusa ngiye kubabwira nibyo nabonye muri uno mukino w'ejo. Jewe usibye kumubona Jackson bamugushije hanze ngo aravunitse, nkabona abantu bose muraserebuye nkaho ari umukinnyi wa West Ham abantu ba Chelsea Jackson muramuhararutse pe. You guys, iki gihe nicyo gihe kipe idukeneye kuruta izashize. Mu showing up, muze hano dufane ikipe kandi tuyifane tunayubaha kubera ko this is Chelsea. Metos TV, home of sports. Yes, bakunze Metos TV, bakunze ba home of sport, reka twizere kuko mwebwe mwese mumeze fresh, twizere kuko mwebwe mwese mumeze neza aho muherereye hatandukanye nkuko bisanzwe muri studio za Metos TV. Muri kumwe nanjye Metos. Uramutse ari ubwa mbere utubonye cyangwa se uramutse utarakora subscribe kuri Metos TV, please kora subscribe, dukomeze dusupporting channel yacu. Turengeje ibihumbi 10, ubu ngubu turi gushaka kugeza 15. Gahunda ni 5. Gahunda ni ukuvuga ngo umuntu wese uzi ukunda Chelsea, ufana Chelsea, mugezeho aya makuru, mubwire ko ari ahangaha bibera, aze subscribing, aze adusange hano, aze adusangize ibitekerezo byiwe, twebwe twese dukomeze tugire gute, dukomeze tuganire ku ikipe yacu ya Chelsea FC. Ku munsi w'ejo twakinye n'ikipe ya West Ham United, guys. Ikipe ya West Ham United tuyitsinda ibitego 2-1. Umva narebye umupira nishimye, merewe neza, numva ko ndibuze gukora ikiganiro kimeze neza kiryoshe. Ntago nzi ahantu satani izimenyera amakuru yuko umuntu yishimye. Bitama akantu ko kubidobza, kantu ka emergency, umwanya wo gukora ikiganiro urabura, bitanja muri ibyo bintu ndahuga kugeza saa 6 za nijoro, guys. Nibwo naraye ngarutse hehe mu rugo saa 6 za nijoro, ntagikoze ikiganiro, numva ndushe, mfite kubyukira ku kazi saa 11 za mu gitondo, biba birancitse, sinabona icyo nkora, sinabona ikiganiro, sinabasha gusharinga ibitekerezo byanje. Nabonye message z'abantu benshi cyane kuri nimero yanjye isanzwe bandika bavuga ngo what's going on, what happened, kubera ko utagize icyo utubwira, kubera ko utaduhaye amakuru ya Chelsea FC. Ariko guys, it's not me, it's a devil. It's a devil. Turatsinze guys, nyuma y'iminsi tudatsinze, tugarutse muri top 4, noneho ndangije akantu kwa emergency gahita kikubitamo ibintu byose. Umwanya wanjye wose uburagiye, mbura umwanya wo kuza kwicara hano ngongere gute ngonganire hejuru ya Chelsea. Ariko you guys, you know me, nubwo hoshira icyumwe ntago nshobora kubura icyo mvuga ku mukino Chelsea yakinye kandi noneho yanatsinze. You guys, we are back in top 4, turi muri top 4. Aha ni nyuma yaho twatsinze ikipe ya West Ham ibitego 2-1. Tuvuye inyuma, bari batubanjije, tuva inyuma tuyitsinda ibitego 2-1. Ibintu nka biriya byari biherutse guhapeninga 2013 Stamford Bridge, nibwo Chelsea yongeye kuva inyuma, yatsinzwe irishura iranatsinda. That's long time ago. Ubundi iyo twatsindirwaga Stamford Bridge kuva 2013 kwari ukunganya cyangwa se tugatsinda. Ariko ejo twatsindiwe Stamford Bridge, tuva inyuma tugira gute, twishura igitego, turongera dutsinda n'ikindi. Ibintu tutari duherutse kuva 2013. Iyo ni imyaka ingahe ishize? Imyaka 11, I guess 11-12, I think. So uyu mukino ndababwira ibintu nashimishijwemo n'ibintu bibiri gusa byonyine muri uno mukino.
otherwise uyu mukino nta kintu kiri serious cyawubayemo, usibye ibyo bintu bibiri gusa ngiye kubabwira nibyo nabonye muri uno mukino w'ejo, numva biranshimishije. Ibindi nta kindi na kimwe, kubera ko performance nabonye hariya ntago nabonye performance ikanganye, ntago nabonye performance nifuzaga kubona mu ikipe ya Chelsea. Yes, habayeho performance z'abakinyi ku biti byabo, umukinyi umwe umwe agashowinga up, akabasha kugira gute, akabasha kudukorera ibyo twifuza, ariko performance as a team, nk'iteam yose nta kintu nigeze mbonamo cyo tumanza ngo mvuge ngo Chelsea twakinye neza, Chelsea byagenze gutya. No, ntago nshatse kuza kubabesha hano. Ikintu cya mbere cyanshimishije muri uriya mukino, it's a win. Icyo nico cya mbere nishimiye ko twabashije kugira gute, twabashije kubona amanota 3. Twagiye muri uriya mukino turi ku mwanya wa 6, ubwo twari nyuma y'ikipe ya Manchester City yari iri ku mwanya wa 4 idusize 1 point I think, n'ikipe ya Newcastle United nayo yari idusize urunota rumwe, yari ku mwanya wa 5. Chelsea yari ku mwanya wa kangahe? Yari ku mwanya wa 6. So tuja muri uriya mukino twaraye dutsinzwe n'ikipe ya Manchester City Etihad muri weekend ishize. So icyo twari dukeneye kwari ukubouncing back, nicyo twari dukeneye, bouncing back, tukaza tugatsinda umukino nyuma yaho twari twatsinzwe. Ikindi kandi tugashaka amanota ngahe? Amanota 3 atugarura muri top 4. Tutitaye, ntago nari nitaye ngo turaperforminga gute, turakora ibiki mu mukino, biragenda gute, na amakosa ngaho ari buze gukorwa, ibyo ntacyo nari nitayeho. Nagiye muri uriya mukino ndi gushaka amanota 3. Uburyo ubwo ari bwo bwose amanota 3 yari kubonekamo, ubwo ngubwo nibwo nashakaga, cyangwa se nibwo nari kwakira. So amanota 3 rero twarayabonye. Narababwiye ngo games nka ziriya zizobaho gahe, narababwiye ngo hari games tuzotsinda tutaperformance, tutakinya umukino mwiza, tugakina umukino mubi, tugakina umukino urimo ama mistake, tugakina umukino twese tutazi ibyo turi gukora, ariko tukawutsinda. Games nka ziriya zizobaho. Hazobaho na games tuzokina umukino mwiza, tukadominating ikipe, tukagira passes nyinshi, ama tackles menshi, ama central menshi, ama shot on target menshi, ama shot off target menshi, ama corners menshi, ariko umukino tukagira gute, tukawutsindwa. Iyo mikino izobaho. Hazoba n'imikino tuzokina neza tukagira izo zose tukayitsinda, kimwe nuko hazobaho n'imikino tuzokina nabi tukayitsinda. Ibyo ni ibintu byose bijya bigira gute, biza bihapeninga mu kibuga. Uriya mukino ntago twawutsindanye performance nziza umukino w'ejo, no, performance y'umukino w'ejo yari iri too low kuri njye. Ndaza kubabwira igituma yari iri too low. So ntago nabashije gukunda performance yo ku mukino w'ejo, ariko icyo nakunze ni win. Icyo nakunze ni win. Nakunze mentality yo kuvuga ngo nubwo tutakinye neza, nubwo bigaragara kuko tutahari, ariko dutegerezwa guforcinga kugeza tugize gute, tubonye amanota 3 kandi twarayabonye. So mu gice cya mbere ndaza kubabwira ikindi kintu nakunze muri aya. Igice cya mbere, mu gice cya mbere twakirangije dufite ama shots yose hamwe off target on target 12. Ama shots 12 on target yari ama shot angahe? 2 yonyine guys. Ama shot 2 yonyine on target mu minota 45 mu mukino twa dominatinze, dufite possession, birangira duteye mu shot kangahe? 2. Uwo ni ko Palma yateyemo ishoti, muzamara arifata, arongera atera free kick, munyezama yikuramo. Igice cya mbere cyenda kurangira. Izo nizo shot on target gusa. Twari dufite shot off target nyinshi, none Madueke 2, Jordan Sancho, Fernandez, so n'abandi bagiye batera, bikarangira bigize gute, bikarangira bihombye. So performance yo mu gice cya mbere ndayari ihari, usibye abakinyi umuntu ku giti cye bagiye bagira gute, bagiye batwireka cyangwa se bakatwereka ko hari ibintu bashobora gukora. Ikipe ya West Ham
ikipe ya West Ham yari yaje yatwizeho. Graham Potter wari waje azi Chelsea agiye gukina nayo, azi ko nindamuka mfunguye umukino ntago ndi buze guhagarika Cole Palmer gutsinda igitego, ntago ndi buze guhagarika Nicholas Jackson, ntago ndi buze guhagarika Pedro Neto cyangwa none Madueke cyangwa Sancho, kubera ubusatirizi bwa Chelsea bafite speed. Nimfungura umukino ikipe ya Chelsea iragira gute, irambonamo ibitego byinshi. So Graham Potter rero arangije azana ikipe ya Bruce, ashiraho basi yakinye gatatu inyuma, kane mo hagati, midfielder bari bane, arangije imbere gatatu umwe, mwataka yari umwe. Ariko uburyo yakinye n'abari abandi b'imbere bagarutse he bose inyuma, imbere bakinaga umukino w'abantu babiri gusa, contra attack y'abantu babiri gusa, nayo ikorewe ku ruhande rw'uburyo. Iruhande rw'iburyo bamaze kubona already ko hari gap ya Marco Culera. Iyo niyo yari system bamenya, kuko Marco Culera Enzo uburyo amukinishamo amukinisha aza left back, ariko kandi akaja guhelpingamo muri midfield. Ikindi kandi akazamuka cyane, agasa nkaho ari our second striker, agakinana na Jackson cyane, agasa nkaho nawe ari undi mu striker. So space rero mu ruhande rw'ibumoso tugasigara dufite umwanya munini uri open. Ikipe rero ya West Ham ibonamo uburyo bwo kuzicisha imipira kwa Kudus, noneho Kudus agatera counter attack muri ruhande rutarimo umuntu Marco Culera, kubera ko yabaga yazamutse. Noneho Kudus akagaragaza gushakisha Bowell uri gukina hehe, uri gukina muri attack. Iyo niyo yari system. So Chelsea rero ira struggling. You guys dutegerezwa kwiga uburyo to breakinga ziriya defense. Izi defense ziba zugaye, ziba zifunze. Dufite abakinyi bafite iyo capacity yo kugira gute, yo kuzimena bakazimena bakabonamo igitego. Sinzi amenye impamvu ama wings yacu yoba Jadon Sancho ndetse na Pedro Neto, I don't know why uzusanga bari gukinira cyane kure cyane nizamu rya adversaire, kure cyane n'iriya surface ya penalty. Sinzi impamvu, kubera mu gihe ikipe ya tudefanze kuri nta bundi buryo bwo kugira gute, bwo kuyimena, nta bundi buryo bwo kubreakinga iriya defense usibye kugira gute, gufata umupira ukinjira ukabataka, ugashakisha ko bashobora kugukorera amakosa hariya muri surface ya gardien, at least ukabona niyo penalty. Ariko Pedro Neto akinira higiriya kure, Jadon Sancho akinira higiriya kure. Jadon Sancho niya katinze asa nuje mwizamu, azagenda ahunga ino surface ya gardien, ugasanga karayigendera inyuma, kuburyo naramuka nakorewe nikosa niyo penalty ntayo tubona. So ku munsi w'ejo rero performance yacu yari mbi cyane mu buryo bw'ubusatirizi. Kubera iki? Ntago twabashije kuba clinical. Ntago ushobora kumbwira ngo ikipe iteye shot 12 iteye shot 2 zonyine hehe on target. No. Ikipe ifite abataka nk'abari ifite none Madueke wagaragazaga ko afite ubushake bwo kubona ibitego. Ikindi kandi none Madueke, what's going on? Ukuguru kw'iburyo kwa none Madueke kwabaye gute? None Madueke afata umupira, ukabona umupira kuri mu kuguru kw'iburyo ari muri position nziza yo guteresha ukuguru kw'iburyo. None Madueke ukabona karazunguruka ashakisha uburyo ashira umupira mu kuguru kw'ibumoso. What's going on? Koresha amaguru yombi, koresha amaguru yombi, ugerageze guteramo nuko kuguru kw'iburyo, maybe ushobora gutsinda igitego. So nabashije kubona pressing y'ikipe ya West Ham ikoresheje uwo bita Kudus, ari nayo yaje gutanga igitego cya West Ham. Kubera uriya mwanya wa Marc Culera uri open cyane. Graham Potter yari yamaze kubibona kuko Culera ari kuzamuka, uriya mwanya ugasigaramo wonyine, ugasanga Colwill karaja gukavaringa muri left wing, left back, noneho hariya hagati mu mutima wa defense ugasanga hasigayemo space nini. Noneho biba ngombwa rero ko bagerageza kwatakisha Kudus muri uriya mwanya uri empty. Noneho
Colwill nawe akora amakosa ahubutse ari ku gitutu, amakosa ntazi impamvu Colwill yayakoze. I don't know. Colwill ni umudefenseur ugize igihe guys. Ico ni ikintu kimwe mu bintu nakunze. Umudefenseur ugize igihe muri Premier League. Yakuriye hari umpeti wakinye Brighton, n'umpeti ugize iyi ni saison yo yakangaye muri Chelsea ya kabiri. So ariko toujours aracakora mistake nkaziriye. Akinira ku gitutu atarevye. Niko tushobora kumubwira ngo baguhaye umupira urawufashe unaniwe ku protege, none ugiye no kutanga at least ntiwunamutse ngo urebe ugiye guha umupira, ntiwunamutse ngo urebe ugiye gupasira ya ball, urateye gusa. Ikosa rya mbere ugize amahirwe bagukoreyeho ikosa, ariko yari yakoze mistake isa n'iriya yakoze, iriya yakoze yari mistake ya kabiri ayisubiyemo exactly the same mistake. Agira amahirwe ubwa mbere bamukoreraho ikosa Kudus bararisifura, hadashize iminota myinshi arongera akora ikosa nka ririya, atanga balo atarebye uwo yihaye, ari kugerageza gushaka Tonsin, birangira umupira ufashwe na Bowell w'ikipe ya West Ham, turoza gutsinda. Amakosa ari individual, ikosa ry'umuntu ku giti cye, kandi umudefenseur twari tugize gute, twari twizeye ubundi uriya twamubonaga nk'aho ari we abandi bagomba kugenderaho, ariko mu mistake nk'ari guys turacafite akazi. Niba iriya ariyo defense dufite, turacafite akazi. So ikindi kintu nari mvuze nabashije gukunda, nakunze ivyo Enzo Maresca yagize gute, yakoze umunsi w'ejo. Enzo Maresca mu kiganiro nakoze imbere y'umukino, preview y'umukino, nari nakoze ibyo yavuze muri press conference, ibyo yari nakotinze, ibyo yari yavuze muri press conference. Bamubajije uburyo atsimbuza agize gute, atinze, arangije avuga kuko hari imikino twatsinze dusimbuje mu munota wa 85, agashaka kumvikanisha ko gusimbuza kare no gusimbuza utinze zose nico kimwe. Ariko ku munsi w'ejo Enzo Maresca yabashije kugira gute, yabashije kwitekerezaho, yamaze kubona kuko mu gice cya mbere umukino watunaniye, twagerageje ibyo dushoboye turabinanirwa. Ku munota wa 52 Enzo Maresca already yari amaze gukuramo Jordan Sancho, already yari amaze gukuramo Nicolas Jackson, which was a very good decision nziza cyane. Credit to Enzo Maresca. Ejo Enzo Maresca yabashije kumanaginga game uko twifuza ko game igomba kugira gute, kuba managed, uko ategerezwa kuba yaramanaginze na ziriya game zindi zagize gute, zashize. Njewe tuje muri mita ntago numvaga ko Sancho agomba kugaruka mu kibuga, nta nubwo numvaga kuko Jackson agomba kugaruka mu kibuga. Hari n'umuntu wamamagaye Kalisa muramuzi, Hazard, nkunze kumutumira hano, umufana wa Chelsea mubi cyane, mubi kandi uzi Chelsea pe. Bakija muri mita gusa yarampamagaye arambwira ngo niba Enzo Maresca ashaka gutsinda uno mukino, nakuremo Jackson adukubitiremo Mark Gu, nakuremo Noni Madueke adukubitiremo Pedro Neto. Ku minota 52 Enzo Maresca kugira ngo yumvishije izo nama za Karis, Enzo Maresca mbona hagurukije Mark Gu, which no mu kiganiro cy'ubushize nari navuze ko ndashaka kubona Christopher Nkunku yongera gusimbura Jackson, nshaka kubona Christopher Nkunku asimbura Cole Palmer, nubwo ataje gusimbura Cole Palmer, ariko nakunze kuko Mark Gu ari wo bashije guhabwa uwo mwanya. Pedro Neto araza afata umwanya wande wa Sancho. Aho ngaho nibwo twahise tubona isura y'indi kipe, itandukanye niyo twari twabonye hehe mu gice cya mbere. Nakunze instructions za Enzo Maresca, yabwiye Mark Gu ngo singukeneye ko ugaruka gusaba imipira, no, sinshaka ko uzamuka mu kibuga mo hagati, ndashaka ko uhagarara hehe, uhagarare hariya kuri nimero 9, imipira iragusanga. Mark Gu ahagaze hariya zatumye abakinyi ba West Ham batongera kuzamuka kubera gutinya counter attack. Bose usanga
basa nkaho babaye limit, bumva noneho ko bagomba kudefanda kandi bakadefanda bahagaze ku izamu ryabo. So ariko ntabwo byabakundiye, mu gihe kitari kinini bazana uwo bita Christophe Nkunku n'ubundi atsimbura Noni Madueke, asubira ku ruhande rwa Sancho. Pedro Neto asubira hehe? Asubira ku ruhande rwe. Tuza kubona igitego cyacu cyo gusimbura gitsinzwe na Pedro Neto. Pedro Neto wagize umukino mwiza cyane ku munsi w'ejo. So remplacement za Enzo Maresca nizo zadutsindiye uriya mukino. Uburyo Enzo Maresca yamanaginzemo iriya game, biriya nibyo twifuza, kuko Enzo Maresca azoza managinga game kuri umukinyi niba naniwe akaruha cyangwa se twamubuzemo ibisubizo, dufite undi mukinyi ushobora kubiduha, muzane hakiri kare nawe turebe ashobora kugira gute, ashobora kuduha. Nakunze ukuntu yakuyemo Jackson. Enzo Maresca ntabwo yakuyemo Jackson kubera ko Jackson yananiwe gutsinda, no, kubera ko Jackson nta chance nimwe yigeze abona ku munsi w'ejo ngo yice nabi. Minota ye yakinye 52 nta chance nimwe yigeze abona ishobora kuvamo igitego. Ahubwo icyatumye Enzo Maresca akuramo Jackson nuko Jackson yari yananiwe n'umukino w'ejo. Na bya bindi tuvuga ngo Jackson ngo azahusha ibitego byinshi ngo ariko arakina, umunsi w'ejo Jackson yari yananiwe n'umukino, ntabyo yari ari gukina. Jewe usibye kumubona Jackson bamugushije hanze ngo aravunitse, nkabona abantu bose muraserebuye nkaho ari umukinyi wa West Ham. Abantu ba Chelsea, Jackson muramuhararutse pe, Jackson muramuhararutse. Nabonye Jackson agwa, abafana muri stade yarishima, abafana kuri WhatsApp duhuriyeho barandika barishima, abandi baranandikira inbox barambwira ngo kiravunitse nikivemo. Ariko guys, we need to support him, no mukinyi wacu, we need to support him. Hari ibyo duhelpingamo. Ariko ku munsi w'ejo Jackson yari yabuziki, umukino wari wagize gute, wamunani. Enzo Maresca arabibona neza kuko Jackson yagize gute, yananiwe n'umukino. Atuzanira uwo bita Mark Gu nawe utarabashije kugaragaza byinshi cyane, ariko kandi nta mpamvu yo kwicarana ngo mbureminga umwana w'imyaka 18. No. So ikindi arongeraza adukuriramo uwo bita Cole Palmer. Tumaze kubona igitego cyacu cya kabiri, akuramo Cole Palmer azana Chalobah. Ibi nibyo naringize iminsi ngira gute, naringize iminsi mpamakarira Enzo Maresca ku mukino wa Fulham, ku mukino wa Crystal Palace, ku mukino wa FC Bournemouth. Tugeze ku munota wa 85 turi imbere 2 goals, amanota 3 already turayafite. Ikintu ugomba gukora, killing a game, kill the game. Yes, ahagurukije Chalobah, nkabona sohoye Cole Palmer, naravuze ngo game is over, game is over. Amanota 3 yacu tugize gute, turayatahanye. Muri Premier League uko niko ugomba kumanaginga game, kubera ko you never know, ntaguzi what's going to happen next. Bashobora kugutsinda umunota wari wose. Hari chance, hari block yakozwe na nuwo bita Tonsin, hafi umupira usigaje iminota mikeya ngo urange, kira cyari igitego guys. Akora block nziza cyane yo kwimira igitego cyari kigiye kwinjira, biza kurangira dutsinze ibitego 2-1. Iyo managing umukino ubuzi ko anytime bashobora kugira gute, bashobora kugutsinda. Utitaye ngo ni Ipswich, utitaye ngo ni Southampton, utitaye ngo ni equipe. Niba tugeze mu minota 85, umunota wa 80 turi imbere ibitego 2, kurasubira gushiramo abata akaboko kugira gute, zana Chalobah, kubitamo Chalobah hari, nushake no gutsimbuza nundi, zana Josh Achang-Pong hari, tugira gute, dukubiteho ya basi bari bashizeho kare, noneho natwe tuyishireho game irange. Nakunze uburyo Enzo Maresca yamanaginze umukino w'ejo. Ivyo bintu byombi, kuba twarakuye intsinzi hariye nyuma yuko twari twakubiswe n'ikipe ya Manchester City, twari twisanze ku mwanya wa 6, tukabasha kubona amanota 3, tukabouncing back adusubiza noneho muri top 4. Ivyo ngivyo byaranshimishije, ndasubiraga nshimishwa nibi Enzo Maresca yagize gute, yakoze ku munsi w'ejo. Chelsea now we are back in top 4. Dufite
nota yacu 2 imbere y'ikipe ya Manchester City, imbere y'ikipe ya Newcastle. Kandi noneho Newcastle na Manchester City nizo zizahura. One of them is going to drop point. Imwe igiye kudroping a point, iyindi igiye kugira gute, maybe zizonganya cyangwa imwe itsindwe. Dutsinze umukino wacu wa Brighton dufite muri Premier League, ndavuga iyi weekend dufite FA Cup ku wa gatanu w'ikindi cyumweru dufite Brighton. Dutsinze Brighton, Manchester City na Newcastle bizahura, bishobora kunganya, binganyije already tuba tubasize n'amanota 5. Uko muri Premier League uko ni kugenda ugira gute, uko ni kugenda uzamuka. Tsindizo ushoboye gutsinda, ikipe yose ishoboka gutsindwa iyo yikubite witambukira. Ahasigaye nuhura n'izikomeye, ubwo ngo uzadiringa nazo, muzanganya cyangwa nugira amahego zitsinde cyangwa nazo nizigutsinda ntaribi. Ariko wabashije kwibikaho point yizi kipe zose zishoboka kugira gute, zishoboka gutsindika. So I think ko tuzokubita Brighton bari yabakanganya, ubwo tukaba tubasize na 5 points. Bana Mount tuyisize n'amanota 3, iyo ngiyo yo nubwo twotsindwa umukino ntago ishobora kudutambuka kubera kuko tuyisize amanota ya cangahe 3, bashobora kudufata tukanganya amanota, ariko ndatekereza ko mu bitego maybe I'm not sure dushobora kuba tubarusha ibitego. So now we are back in top 4. Narabwiye ngo race to top 4 izotangira nyuma y'uyu mukino twakinye wa West Ham. Ubu nyine turatangiye guys, ubu turatangiye intambara ya top 4, ubu iratangiye. Ubu nyine we have nothing to lose. Ubu nyine nta mukino wo kujenjeka uhari, nta mukino wo kujenjeka uhari. Kandi thank God ko transfer window is closed. Transfer window is closed. Abakinyi dufite nabo tugomba kwiga kubana nabo. Enzo Maresca agomba kumenya kumanaging iki abafite, kubera ko nta wundi ugiye kwinjira, nta nundi ugiye gusohoka. Abasohotse already barasohotse, abo dusigaranye nabo, abo rero nibo tugomba gutangiriraho iyi race cyangwa se iyi ntambara yo kurangiza mu kipe zingahe, 4 za mbere. Enzo Maresca yaravuze ngo ibyo yavuganye n'abakire bamusigning bamuzana muri Chelsea, yavuze ko uyu mwaka wa mbere wiwe w'imikino ni assessment, ni ibintu biraho, agiye gukora ibyo ashoboye, areba ukuntu ibintu byifashe. Umwaka we wa kabiri, ubwo n'umwaka utaha w'imikino, azorangiza top 4. Umwaka we wa gatatu, ubwo ni 2027 2026 2027 I guess. Ico gihe nico gihe azotangira gushaka iki Premier League. Ayo niyo makuru, ibyo nibyo yavuze muri interview. Kwihangana kugeza ico gihe nta gikombe bizotugora, kubera ko ibyo si ibintu zacu, ibyo ni ibintu za Arsenal ntago twabimenyereye. Ariko whatever it is, we are Chelsea, kandi nta mpamvu yo kujenje. Ubu nyine dufite chance, ubu nyine dufite like 70% zuko dushobora kurangiza muri top 4 tutajenjetse, tudasuzugwe. So Enzo Maresca rero agenda tubere serious, amanaging abakinyi afite. Turabizi kuko hari abasohotse, turabizi kuko hari umwe winjiye, umwe gusa twagaruye Chalaba, twinjiza mu midfielder winjiye ejo, yitwa Matisse, irindi simpani giye twakuye muri Saint-Etienne, umupeti w'imyaka 18 wowe azo stayinga hariya, kwa makuru avuga azo stayinga hariya kugeza muri sama bamutanga on loan. Niko gahunda zihagaze. Ariko right now he's a cover, ari hariya azoza covering Enzo Fernandez ndetse na Moise Caicedo. So we are back in top 4 guys. Turatangiye race yo kuzukina Champions League umwaka utaha. You guys, iki gihe nico gihe kipe idukeneye kuruta izashize. Mu showing up, muze hano dufane ikipe, kandi tuyifane tunayubaha, kubera ko this is Chelsea. Dufane ikipe, tuze mu ikipe za mbere 4. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting Metos TV. Nubwo nkibagejejeho ntinze, ariko I'm sorry, nakabazo nari nagize ka emergency katumye ndakora ikiganiro ku munsi w'ejo. Niba utarakora subscribe, please do so. Kora subscribe, ukore like, sharing, kugira ngo abakunzi ba Chelsea bagume baze ari benshi, tuze dukomeza twibonera ibiganiro zacu. Thank you. Metos TV, home of sports.